clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chipai ga buk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole voin hi mars ni somni pathum sang ni le somni paruk ani e kan riat thewangin tun lai hian kan chief minister UNNATI ti top maila athaume UNNATI noya lo na lak chung changa beina atok na sa hle maya congress lama tangin puzon ro tuang liana aron tho chuak thar le a ani hi chiang takin ka rethoi tin zoramin kan hrelar zual hle a ani hi chiang takin kan rethoi ti hian atilar le zual hle maya chiang taka kan rethoi tia soidu tu kha ania engpo ni se UNNATI chungchanga chief minister be na toite hi ingai thama sapotang o mania kan chief minister zom takin kafa in UNNATI scheme noya SBI vai bel se som panga puk tumchu egeswal na atibela assembly house akhan aswal na chumo UNNATI scheme milon petuni loti hiloti turalom engage member opposition khan ngoi thup le kati UNNATI scheme hi central sarkar scheme ania ni kumla ma kha kan chief minister zom takin vai bel se zali samga ka sai chuak te asoya chuak ani lo central sarkar in north east tana aron ear mark ani kha ke po he UNNATI scheme adil masaber de zinga mi kania mi zawa page 1 registration nei masaber kani voinia ka lo keng lo ka registration kha poi ko mania ZPM thalai te nan sai fianan tourism department atangin consent of established poila mi som level in an la ten hotel sak don chon khang te chu lang te ka ngai tourism atangin consent of established kan la tunai a chon khawe la chang kang to fire atang ten permission la ka ngai a pollution atang ten la ka ngai vek chung zong zong kan la vek nuwa chuan registration ti turin commerce and industry kan thelu ta commerce and industry Delhi tlang an thel an thon tha Delhi tlang atangin registration certificate moi tak miron pe a chuta tang chon UNNATI subsidy adil thei tan chia ti chuan kan hotel sakan sasoba he UNNATI scheme hotel te industry not is ta mi te so kanan subsidy 50% pek na ta na scheme ani loan pek na turan ni lo ti chuan chumi dil tur chuan eng kim ti tura tam lutuk eng wangin ti tura tam na chan chu tun main subsidy hi ke mani ram nge nge a hian dik awak lawala ten lo tam thin to wangin an stick em hetilaya training ten on tia aron hon tir point aizal klapa ke po ka batel ve thapani chumi nuwa chuan ka fa ten wa ten to thina ti chuan kan project detail project DPR tang in eng kem kan cement le na te kan road le na te kan GST pek na zong zong nen eng kim document poi mo zong zong an dimana ti chuan chung ta chu kan thelu ta chung chu kan thiam lo vek le nga la chu tiang ti thiam chu charter accountant kha poi sa tam tak seng kan ruai ani ti chuan tuna hian kan mudon tong su ti na ka lai khan nimin khan ka suk fora ma mit DIC a enge ni thil pakhat kan la di la me lo zu fon sak nge he ta chen ten nimin khan ma mit DIC ka suk fona voi ra ka ron thon soba nge tia a thon sob chuan kar le te chuan an thon thale ve thei tong chu ka fa te bula eng kim min dila piang in UNNATI la khuna ka ti deu zian ya kan la don to mo ti na ka lai lo la le mai chu tiang chu kan chief minister khan khami scheme khan lon kan la SBI kal tangin enga tinge mo SBI alone kan la po ti mai se enge UNNATI scheme a soi kai ri ngota a buai thoni mai ole khami chin khania
UNNATI hi central sector scheme ania guideline shanlak nei ani boka chuwangin bank kaltlanga olsam takalak the ani lo ti a hriat thei bokani puzona po hian alo deal ve a asoyang khan registration certificate po ani thlapani ole engponi sila kumtam tak hetianga politics lo khel to ania chiang takin ke thoi ti tongkam aman du dan atang khan athil soi du dan tur omang chu a hriat thei mai ome thil thoi reng chu mizo tonga chuan thel tinen hian thumun tluk ania chuwang chuan thil oi taka soi thiam ringot maya hi MNF le congress zia ania tuma hi a perfect thailo shim shima amai ro chu politics kan kheldani ro Christian zia taka ti hi a hun to hle ani assembly session apo UNNATI chung chang hi opposition lam khanan soilang fowa he hian ramkal siama hian enge effect ani o hi kati wong thina enga tinge private lutuka CM hi an khel char tak mai le ti hi zonalian tak tepo aniome kan ram hason na chuti khatilai chu diklowe te ti sila chutiang nilowa ami mal lutuka pudu oman khel char chan hi enge nia in rin vele ole engponi se technical taka hansoi ngai novak ke chun ka shelowa chief minister hian engtin nge chan ti kha sesona khan chiang takin asoinon le a asoinon le na lai te kha ngun deuin ngai khata ila thawme UNNATI scheme kha kan soi clear thia ani dan tak in ngai thanon le tiang in ron ngai poi mo hlom sia te kho khain ran puwa deu khang ka ria UNNATI scheme kan ti hi Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme tinani a North East State Industry ti mason na tour scheme ani India ram state danga on velo North Eastern big Asia mani ti ka report dila ni kuwa thathum sang ni som ni palia central sarkar in unnotified ania central sector scheme ania quarantor ate sarkar in tang thengen te khakan in tia central scheme ania guideline kan ania kan sarkar nuai ni lawa tenin khatianga kan zukin rol thein kha aomlo ani he scheme avel tunte chuan ama saberin he scheme nuai hian registration an dilanga central sarkar in registration approve masakangai ni registration heti ra chuan ni som thum pakhat thlathum sang ni som ni paruk thleng hon ania eiron pot sei lein september ni som thum sang ni som ni paruk thleng registration hi dil thei ani scheme hi manufacturing le service sector enterprise thar din tur an investment cheng nuai somnga ai claim lo te tan dil thei ni nuai somnga ai claim khan project ani chuan a huap velo adil thei lo ani chuwang chuan mi house tan ni han ti te po kha a engemaw chen adik ani kakachu ke ni te ni lo central ram ti ani miawa investment ti hian scheme no ideal thei claimable capital investment bika an investment atanga chu turani registration ti tura document ngai te pakhatna DPR panina registered alan documents pathumna bank kemo financial institution atangin appraiser report palina charter accountant atangin business neitu ni na certificate palina pan card copy paruk pangana pan card parukna GSTIN certificate copy pasarina udaim registration pariatna concerned department atanga le khangai te anti-non fire emergency services atanga NOC te Mizoram Pollution Control Board atanga consent to establish te hospitality and tourism Tanbik tourism department consent letter te angai ni ka adil nan ringot po khan document ngai tam viewani scheme nuaya ham thatna omte hi entrepreneurs ten an unit and din fel nu commercial operation and tran nuwa chau deal theni tin deal na hi an summan na GST invoice in a support vek angai baka an farm hinga current account kaltlang veka summan ani angai ni registration an teatra kumli chunga deal na hi thelu tur ani eng scheme nuaya ham thatna deal thei te chu capital investment incentive where hian claimable capital expenditure atangin 50% claim thei ania rupees crore nga viable sari le achan ve hi claim thei sangber maximum limit ani chumi claim tur chuan crore som panga khangai ta chu suai tam chu a claim thei lo ani amaro chu non GST sector big antinan hospital a chuan maximum limit hi 10 crore ani thung ani capital interest subvention
Min wai hian project din nana bank loan interest roi zong zong atanga 5% kumtin kumsari chung claim le thei ani manufacturing and service link incentive min wai hian business antran nuwa net GST and pek kha kumsom chung 100% amulet thei ani ni som paruk thlathun som ni paruk thlangin unit som pakwa in portal kal tlangin registration and deal to a chung zinga pathum te chu central sarkar in approve to a unit pali te registration deal na reject ani a tuna hian unit som pani te registration deal na hi process make ani SKM hi kumsom chung kalpui tur central sarkar in ruam ani a SKM kalpui na central sarkar in ruam financial outlay chu crores sin khalle somthum pasari ani emia tanga mizoram tan bi ka financial outlay chun sin ka ngai thak tang khan crores ali songa pathum ani london huna north east UNNATI noi unit 10 and sum claim dong and laumri lo ani abul ron tran ania ai hi nei kanti NEIDS kanti thin e thak na kha ani a ichuan ka sarkar ma sang ni le som ni pathuma khan kan huan mong zuma khwan ka fa pa hian petrol pump ti ve tuma bank ka tangin noi som apuka ichuanin kan han lai tona tun ma kan campaign lai khan chong hei lek lek te kan pui fanau te nan nei thina kan nu mangang hian ka rifle 315 kha pukap sang an hena lo han thal pe ka ichuan pukap sang khan na boral main afa te hena thuro achia kulai mun khu in lo lai sak don nia tin rifle hi lo pele leng chu ati boka ichuan minon pele le ta amun po minon lai sak ta ni nge nge na ichuan ju ka sarkar ma dai thilania amaro chu petrol pump khan aram te chema kan thria lo wang le anuwa UNNATI scheme hi kan han thria chwa ve tak nuwa khan sang ni som ni pali kum to pa khan ti vela thanga kan tia awam je kan fel lo via maro chu ka fa pai na deal ve a list of applicants granted consent to establish tia hian serial number 7 ka fa pa ming chu chuang wang ani chu tilom je ania hi chu aduina dila dilo kha ani maya etia mai nei taka hanin ti na tura tan chun abu ka ri tok lem lo dewani hi la huai theilang kan dua kan encourage renga maro chu an ne kan no ka tama wang hianin anti vak lova nia pungu na te pol hianin MP ni na tang kha min pai to MNF hian MLA kan ni na tang min pai to boka tuna hianin si muya ka leivung AI mangin dotin an vordar le meta tong chim thlahum mangin an vordar le to kha khati rim khan kanin bei ani thodik lo mang hian poni se pu speaker eng min vom na lung te hi kan char khom ve zela inuam tak saknan kan mang mek ni ole khami chin khania siam po khan ron soi chiang khop maya afapa serial number ne lam khan aron soi takal kal maya nia heti poa kan chiang theilo ni chuan angai na ke chung ka hrelowa tin he thil hian ram nuk po hi a khoilo hrim hima chuti khati lai chu ZPM te hian ram ma son na chuti khati lai chu anti diklowani te ti sela chu thu shanania enga tinge CM hi an mal thur ngar mai lai hi hriat thiam har khop maya IMC election naita anzia an ron chhuale tanta tina anita ani leng pui chung changa a hriat thoya kha a chiang ani si chuan a shan pa ti mual pho ngai lovin puzona hian lok ayuk ta te complain thelut sila a thangotin karing CM hi ti mual pho shim antumani chuan a hriat thoi chiang zet si te kha mangtang kai mai sila ni turania chutiang ani si lo chuan an thu soya hi congress member ru zual bakin an oi sak to don chuang lo achana chu mana an zia thoka tuna an chhualea anin siam tha theingang lowa an danglam ngam lo an danglam theilo ani kati mai ke chuan ole khami chin khani mai te se clear tu le ngai thatu ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te minlo talan sak chau turin in khongai na kange ne like comment le share te tin min subscribe lo point minlo subscribe chau turin in chan puina kangen tak meu ani e